Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. San Valentín nishkapunlla hawaka, hintikunaka tawka yuykunatami charinkuna. Wakinkunaka may sumaq kashkatami yuyankuna. Kutin shukkunapaqqa ima mana kanchu. Chashnakaqpipish imataq kan. Kunan riqsishka kay San Valentín punllaka achka chaykanmi kayta kallarichiqkuna yuyarishkawan rikuqpika. Kaypimi ashayachini San Valentín punlla imashina kallarishkata. Kallaripika San Valentín punchataka Roma llaqta shuk sacerdoteta allinishpami shutichishka. Paymi San Valentín shuti kashka. Kay hawa alli yachaqkunaka kay shutiwanka kimsa runakuna tiyashkatami krinkuna. Shinallatak tukikunami hatun llakita wañushkakuna. Paykunataka llakitami wañuchishka, umata fitishpa, ñakachishpa, paykuna krishkata mana sakisha nishkallamanta. Kay runakunaka Diosmantapish paypak iglesiamantapish shuk hatun huyayta charishkatami rikuchirka paykunapaq kawsayta kushpa. Imashinami Jesuspish rurarka. Punllakuna pasaqpika San Valentín punllapaq kallari yuyayka chingarishpami katin. Kunan punlla ñukanchik yuyarishka huyayka ayudaqpish sacrificiotapish San Valentín shina mana rikuchinchu. Chashnakaqpipish mana munaqpipish ñukanchik mayjanta huyashkata ima hatun ruraykunawanpish regalukunawanpish rikuchinamanmi tigrashka. Kay San Valentín nishka punllata yuyarichunka Bibliapika shuk mandashka mana tiyanchu. Chay punllata yuyarinaqa mana alli kashkatapish mana ninchu. Chashnakaqpika chayta ruranapish mana ruranapish kampimi tiyan. Bibliaka ashtawanka huyaymantami achkata riman. Diosqa payllata huyaqmari. Mana riqsishpaka shuktaqkunata imashina huyana kashkataka mana yachaytukushunchu. Mayjanpish mana huyaqka Tayta Diostaka mana riqsinchu. Tayta Diosqa huyaqmari. 1 de Juan 4:8. Shukmanta kay shukmanta imashina huyanakushkaka ñukanchikta Jesús Himalaya huyashkatami rikuchina. Payka sacrificiowan mana niktukushpallapish wiñipaqpishmi huyan. Ñuka huyashka wawakuna ama shimillawan kallullawan huyanimi nishunchikchu. Ashtawanpish imatapish rurashpataq huyashkataka rikuchishunchik. 1 de Juan 3:18. Huyay ima kashkataka 1 de Corintios 13 pimi ashtawan allitij kallarishpa rikuchin. Apóstol Pablo mikishkan kayta tukuyta charishpapish tukuyta kushpapish huyay illaqpika kawsayka ima mana kanchu. Allimi mayjanta huyashkataka regalukunawan rikuchina. Chashnakaqpipish allimi yachanakanchik tukuy imata rurashka imata ruranata sakishkapish Jesuspa huyaypimi sapiyashka kana. Mana mayjan ñukanchikta huyashkapi Jesuspa huyaymi ñukanchiktaka chariran hundachin shinallatak paqta kan. Casadukuna Jesuspa huyaylla paqta kashkata yuyarishunchik. Tukuripika paypa huyayllami hundachinka. Mana piwan lluqsishka mana kashpaka shuk allitaq regalomanta. Sapallakunapaq kay San Valentín punllapi mayjan huyachun chay yuyi ministikushpaka tukuy punllakuna Jesus huyashkataq kashkata yachashpa kishpirishkapish krishpapish purinatami hichukungi. Chaypaqqa Jesuslamanta shamuq huyaytami chaskinakangi. Kay huyaymi mashna apanakuykunata charishpapish sapalla kanamantaka lluqsichinga. Kay kutinqa ashtawan huyashkapish allitaqpishmi kay tukungi. Imakunata hichunata manchashpa sustulla kanapaq randika Jesusta rikunata yachashpa. Kanpaq parejaman Jesuspa huyayta rikuchinkapaqqa sumaq regalutakunata mana kashpaka achka kullkita mana gastanachu kanki. Shinallatak baliq kashkata yachankapaqqa mayjanpaq huyayta mana ministinkichu. Jesuspa huyayka shuk alli shunquyuq huyaymi. Shuk llakikpish mana kikinpaqllapish yuyaq huyaymi. Imata mana shuyaqpish krinatapish mana chaykuq huyaymi. Shuk kashkataq huyaymi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.